ብዙ ሰው እየወቀሰኝ ነበረ ታውቃለህ። ማለት ልጁን ያለ ምክንያት ነው የወነጀልሽው። አንድ ነገር ልንገርሽ፣ ሰውዬሽም ስነስርዓት አስይዥ ማለት እኔ ከእሱ ጋር ማህን ኬዝ ውስጥ ከመግባቴ በፊት ስነስርዓት አስይዥ። እኔ አሁን የጠራሁት እኮ ስለ ልጁ እንድናወራ አይደለም። አይ ነገሩ ነው ልንገርሽ ብዬ ነው። እኔ ደውዬ ሀይሚ እንዲህ ያልልሽ በቃ መጣሁ አጋጣሚ ነው የተጠቀምኩት። ገብቶሻል? እና አንቺ ጋር የመደወል ቅድም የለኝ። እየነዘነዝኩ አይደለም። እኔ ላሳይክ ስለፈለግኩ ነው። መረጃ አለሽ ላሳይክ ነው። ካለበለዚያ ግን ምንም አይነት ይሄ እንደዚህ ያልኩ ምናምን እንድትይኝ አልፈልግም። እንደዚህ ያረከ እኔ ላከችልሽ አስረዳኝ እንጂ እንዴ። ለአንቺ ማስረዳ ግዴታ የለም። ለምን? ጨረስ። ምን ማለት ነው? ይሄ ማኬዙ እንደፈለግሽ በቃ አየሽ። ይመቻት። አንቺ ማስረዳት ግዴታ የለብኝም ማለት የለብኝም። ጨረስኩኝ። አንቺ ካርድ እኔ ደግሞ ልታስረዳኝ እፈልጋለሁ። ለምንድን ነው ማስረዳሽ? አይመለከትሽም። ብሩኬ እንደዚህ በቀላሉ አንፈታ። ለምን ግልጽ አታወራም? ለምን ግልጽ አታወራም? ለምን ፈራ? ምንድን ነው የምፈራው? የሚያስፈራ ነገር አለ? እኔ እኮ ስላለፈ ነገር ሁላ እኮ እንደዚህ አይደለም የማውቅህ አንተ። እሺ እኔ ፍቅረኛ ነበረኝ አይደለ? እሺ ነበረኛ ከዚህ በፊት በቃ በቂ። ሌላ ወሬ እንዳወራ ምናምን አታስገድጅ። እና እሷ ነች ስነ ስርዓትሽን ነሽ። አውራኝና ንገረኝ። አያገባሽም። ሰላም ውድና የተከበራችሁ አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ አከም ጅርተን ፈያ ኬሰኒ አርከፉኔ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አላችሁ ወይ? አልሐምዱሊላህ አለን። መቴናል። ዛሬ እነ ብሩኬ እነ ሀይሚቾ መጥተዋል። ሲመጡ ደግሞ ብዙ ዛዎች በጉጉት ነው እነሱ የምጠበቁ ማለት ነው። እነሱ ሲመጡ አሁንም አልጨርሱም። በውስጥ ጨርሱ ያሉን ብዙ ሰዎች ብሩኬ እንዳለ ሰምታችኋል። ልጅሽን በደንብ ያጂ እሱ ጋር የሆነ ውስጥ አልገባም ያለ ነው። ሀይሜ ብዙ ሰዎች የወቀሳችሁ ነው፣ የመነጨቃችሁ ነው። ዛሬ እሱን ላሳየት መጥቻለሁ ያለች ነው። ደግሞ ብሩኬ በፊት ፍቅረኛ አለች ወይስ የለችም? ይሄ በቂ ነው። ያኔ ሌላ ምንም የምታወሪ ነገር የለም ያለ ነው። እንግዲህ ይሆናል እንደዚህ። ተው ፑፑ እንግዲህ ተው ተረጋጉ፣ ወላሂ ተረጋጉ። እንደዚህም አልሆነም። እናንተ እኮ ብዙ ነገር ነው የምጠብቃቸው ገና። ደግሞ እንዴት እዚህ ታዳርሳላችሁ? እዚህ ጋር ቆማችሁ እስካሁኑ እናንተ ታውቃላችሁ እንዴት እዚህ ላይ ደረሳችሁ ማለት ነው። akkuma argitan goddanyoonni koo dhufanii jiru. Yoo dhufan immoo rakkina isaanii achumaan fixatanii dhufu jedhee namni eegaa ture. Inni kaanii Haayimichoon xaftaallechi, Haayimeen baddeen maaloo jedhanii bo'aa jiranii. Haayimeen kunoo dhuftee jirti har'a. Egaa isa dura natti mijandhee Burukeen kadhatee dadhabee har'a namni baay'een maal goonanii minnata akkas gootu wantanaan jettanii fi itti agarsiisee akkana amanuuf jettee ufteetti. Burukeen immoo mucaa kee narraa qabadhu otoo waa biraa keessa wajjiniin otoo isa wajjiniin waa biraa keessa hin galiin jedha. Mucaa wajjiniin xoorinnatii irra jiru fakkaata. Oskaatiin mucaa isa gaafa mana isheetti argame sana wajjiniin. Kanaafuyyuu dubbiin እየጨመረ ነው እንጂ እየቀነሰ አይደለም። ምን ሆናችሁ ግን? ገረም dubbiin maal taatanii dhugaa rabbii. Ammasiin rakkina keessanii kaameraa irratti otoo hin ta'in kaameraa duubatti fixattanii dhuftanii araaramnee jirra jettu jedhee namni baay'een isin eega. Inni kan sababa keessaniitti mataa wal gaggeessu xoorinnatiin tutukii irra jiru. Subhanallah, ajaa'iba. Namni wal fixee ጦር ሜዳ ቱክቱኩ ራሱ ጦር ሜዳ ሆኗል። እውነቴ ነው የሚላችሁ ወላሂ ቱክቱኪን ጦር ሜዳ ታይር ጦር ሜዳ ቤት ምት ይጋር ጦር ሜዳ አክሱማ ታይር ጀቹudha ቱክቱኪን ወላሂ ሲንጅብሲሳ ከናፉ ማልረት ሞ ጀቹudha አማ ጋር ቱክቱኪ ቢቻሬ ኡቱቢኑ ጦርነቲ ጀልቀቤራ ማታ ወልገልገገሻ ጅርቲ ዱበርቶኒ ani keessa hin qabula. Kanaafiyyuu ammallee dubbii isaanii fixatanii dhufne akkuma argitanii dhugaa dubbachuu fi egaa kolfii hankoo akka godhu wallaalee of abboomoon jedhallee dideen harkaa baay'ifatama.
ammallee dubbiin qoccamne Burukeeni naandaa waliin siin jedheera saatii sanatti gana agarsiisi jedhee kadhatee dadhabeera yoo dhugaa dubbachuu ta'e jechuudha. Saatii sanatti haayimeetu agarsiisuu didee har'a immoo eddee torbee meeqa gaanii fiddee agarsiisteetti eenyutu si ergee jedhee maqaan tala sanaa agayee maqaan talaayyuu dhayeera. Kanaafuu fiqireenyaan maaluma juusir egaa maalumaafuu sitti himaa jedhe akka jedhetti maaluma sitti himaa fiqireenyaa qabamoo hin qabu duraanii jedhe qabamoo hin qabu jedhe kanaafiyyuu kuniyyuu baqiidha amma waan sitti himu hin qabu kan inni jedhee otoo wal taaggalanii wal biraa deemanii jechuudha nama gaddisiisa sababa isaaniitti. Namni wal fixaa jira dhugaa dubbachuuf wallaahi mataa wal galgashanii ufii amma alhamdulillah amma himmusheerraa gadi bu'anii himmusheen tuqiinaa malee akka barbaadan haadhan tuqiinaa malee akka barbaadan ufii keessan waltumaayyuu inshaallah wal qalaa maaltu nu gashi himmushee hana haimee ta'es kan Burukee ta'es haadha fidina gadi galgashiinaan nurratti fiddanii isa kaan achitti wal fixa maal nu gashe nuutiin. Wallahi dhuguma hatta isa tuktuki isaanan qannaan yuutuubii irratti mataa wal galabbaxanii biillaa walirra kaa'anii akkasitti innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Amma yoo dandeessanii akkuma nam tokko jechuudha araaramaa kan jechuu bartan inni gara haimee inni gara Burukee wal fixe wallahi wal fixe ummanni xoorinnitii kabbaadiin tuktukiin. يا ربي كو إنا لله وإنا إليه راجعون والله ربي سنها كيش جري دي سنجرتني سنين بيكني akkasumaan goongaa irraa keessanii waadamtanii gubattu dhugaa rabbi mee gadi jettanii sammuu keessan firii gootaniiti mada hamii keessan keessaati dalagaa keessaniin dalagattanii maaltu mataa sin gubee jarri yoo lolanii boorga nama walitti deebu jarri eddee walaqatuun qabu sin jettaniif jarri wal faanarraa adeemuu miti sin deeminaa jettaniifis immoo walirraa deemuu miti sin tokko ta'a jettaniifis immoo tokko ta'uu miti saxettanii amma congaarra wal gubdanii ukkuba walitti taatanii asirraatii akka nama xoorinnati xoormeedaa jiru walitti taatanii jechuudha fayyuma tuktukiirra gadittanii dalagaa keessanii dalagattanii yoo dandeessanii yoo jara lamaan jaallatu ta'e immoo akkasumaan ilaala akkasumaan afaan gaarii caalaa jedhani Oromoon mammaska afaan gaariinu afaan gaarii caalaa jedhan kanaafuu asirraa amma wal fixxanii asirraa amma wal nyaattanii akka biddeena wal bococottanii azarraaf akaakii qaallitti amma waliin jettanitti mis dalagaa keessan gadi dalagadhaa dhiisaa wayii jara jarre eddee walaqatuun qabu akka fe'eeteeyyu waan baay'ee dabarsee nama as gayeeru isaan nama kan jechi rakkina baay'ee ilaamee dhugaa dubbachuuf haimeen Burukee miidhamuun jaallattu Burukeen illee haimee miidhamuun jaallatu dubbiin akka aarii miti isaanuu yoo wasin akkas taatan sin taazzabu deebani wasin gamaan abattanii xoorinnati inni kaan Burukee gadi galgashan inni kaan gara haimee gadi galgashan deebitanii ufumaayyuu jechuudha ufumaayyuu kanaafi taragaaggaa subhaanallah mee rabbii keessan kadhadhaame aymaanotii qabdaniin aymaanotii keessaniin dhugaa rabbii aymaanotii keessaniin mee kadhadhaame du'aayii godhadhaa dhugaa rabbii bismillaahi irrahmaani irrahiim maalibbo wallaahi rabbi sina haqeeshu isaa sammam jiraattanii fi wallaahi har'a bultaniin beettanii bara isaa dhugaa waan fokkisu waan sinirraa fokkisu dhugaa dubbachuuf waan sinirraa hin ይልኩልኛል ማለት ነው እና አንቺ እኮ እንደዚህ ነበርሽ አሁንም አለፈልሽ እና ላይ አልፈልኝ ነበር እንዴ ትቀልጃለሽ እንዴ በጣም ቀልደኛ ናችሁ ለማንኛውም እስኪመጣ ድረስ እንጠብቀው ብሩኬን ያው ጠርቼዋለሁ ፈልጋለሁ ብየዋለሁ ለአንዴና ለመጨረሻ ዛሬ ያሳየዋለሁ ምላሹን ደግሞ አብረን የምናየው ይሆናል ስለጠፋው በጣም ይቅርታ ከዚህ በኋላ ላለመጥፋት ሞክራለሁ በተቻለኝ አቅም ወደ ቪዲዮ ደስ የሚሉ ነገሮችን ይዤ ለመምጣት ሞክራለሁ ቃል እየገባው ግን ደግሞ በምን አይነት መንገድ መምጣት እንዳለብኝ ምን አይነት ስራዎችን መስራት እንዳለብኝ ከዚህ በኋላ እያሰብኩኝ ስለነበር ነው የጠፋሁት እና ራሴንም ላረጋጋ ስለፈለኩኝ ነው ከዚህ በላይ አላወራባችሁ እስኪመጣ እንጠብቀው ወዳችኋለሁ ደግሞ ያንቺ ደግሞ 50 ሺህ ነው ተብዬ አይደለም መስራት እንዳለብኝ ከዚህ በኋላ እያሰብኩኝ ስለነበር ነው የጠፋሁት እና ያንን ጊዜ ዞር ብዬ ሳስበው እንለያይ የቻልነው
ይግፍ አድርጌ ተው እባካችሁ። ቆየህ ትንሽ አታድርግ የተባልኩትን ነገር ማድረግ እንዴት አተናፍቅም? ብሩክዬ ምን አላት? አንተ ብቻ ነው የጠራሁበት ምክንያት። ሰሞኑን ጠፍቼ ነበር አልነበርኩኝም እና ያው ብዙ ሰውም ተጨንቆ ስለነበር ለዛ ነው በቪዲዮ የመጣሁት። እና ደግሞ ያው ብዙ ሰው እየወቀሰኝ ነበረ ታውቃለህ፣ ማለት ልጁን ያለ ምክንያት ነው የወነጀልሽው፣ እሱ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም ምናምን እያሉኝ ነበረ እና ያለ ምክንያት እንዳልሆነ ልነግራቸው ስለፈለግኩኝ እና ደግሞ ባለፈው የተፈጠረው ነገር እውነት ለመናገር አስደብሮኛል። ትተህ መሄድክ አንደኛ ለምን መጣህ? ለምን ሄድክ? ከዛ ደግሞ ለምን አትሰሚኝ? እሺ አንቺ እዛ ጋር እየተናገርሽ የነበረው ነገር ልክ ነው። ሲቀጥል ደግሞ ያንቺ አያችሁ ኢስቴነ በድሩ ኬቲ ኢስቴነ ብራብሩ ኬቲ ደብሮኛል። ትቴ መሄዱ አርጋ ጅርቱ አማ ሰምታችኋላ። ኢላ ጋርጀች ህልኪ ቀበተን ጀር ለማኑ መሌ ህልኪቱ ጅራ መሌ ወልጅባ hinqaban dabarsanii immoo hamaaf walillaatan ጀር ለማን አማ ቀርመት ሜዳራ ወልፊጡ ከነሚት ዱቢን አከስሚት ተረጋጉ፣ በእናታችሁ ተረጋጉ። ዱጋ ወር ወልኛተን ተረጋጋ ቦሩ ዮሳን ቶኮታኒ አስባኒ ጋብ ስኑመቶ ለያን ዋን ቦር ለየተን ኖጀቲና ዋን ቦር ለያንቶን ኖጀቲና ዱጋ ረቢ ጽድቅና ከናፉ አርጊቴ akka yoo wallolaniyyuu akkani dhiisee ishee bira wulliqi jedhu hin barbaaddu haymeen dhugaatti burukeetiin hin jaallatti. Burukeen immoo ibbatti hin jaallata ishee. Wallaahi kun haqiiqa waanuma jiru waanuma lafa jiru fakkaachuus fakkaatinaas miti. Dhugaatti hin jaallata, dhugaatti bakka qabaa fi hin kabaja. Ani waan tokkitti ani intin isheen barbaadu jedhaan akkasin isheetitti dubbattanii hin barbaadu jedha miidiyaa irratti yeroo hunda. Isheen akka isheen boqoo ishee gadi qabdu hin barbaadu jedha yeroo hunda kana jechuudha. Haymeenis immoo hin jaallatti, isheenis garaa muluutii hin jaallatti burukee dhabuu hin barbaadu yoomiyyuu. Amma hilliitu isaan gashe. Amma maaltu jidduu isaanii lixa beektanii sheexaana fakkaattota akka isaan adda ba'aniif waan durii dabarse laayifii duriitti erganiif ilaala asirratti. Waan durii kana fuudhanii erganiif maaliif sababa kanaan illee addaan akka ba'anii wayni immoo sababa kanaan akka wal nyaataniif. Garuu gaarabbi boru gaabbitu isa boru waan gaabbi waa akka dubbiin akka aariin ta'u burkeessa haimees taragaaggaatanii otoo gatteessanii waliin haasoftanii xumurattanii bareedaadha waan hundaayyuu. Haimeen egaa akka jettetti kanaa booda hin badu. Viidiyootti sinii ba'a jetteetti. Viidiyootti ba'uun keessanii wal faanarra malee burukeen dhufeera haimeen dhufteetti jechuun barbaadu. Nuti akkuma kanaa isin wal faanarra dhuftanii wal faanarra dhufuu keessan malee ati hanbiraa qabattee dhufuun barbaannu inni san biraa qabatee dhufuun barbaannu jechuudha. Nagaa buustanii akka durii keessanitti as otoo baatanii ጥሩ garuu immoo ኦዲየንሶች የኛን አይከብሩም ያሉ ነው። ወረስን ተከታተሉ ተከበጀን በሬዳዳ ቪዲዮም